Flash puni fibro temta hakani ke video nge page teng jong ki khna ki bayo he mark ha ki subject ki bapher bapher ke bade jong ka comma stream and there is some of pinong cloud ha ke english yo khnai phuwe na po sein daman dan alternative don arngut alisha hosana nongbet sein daman meba larisha kharkamni sein daman ki yo prabo pramak ha bengali ruby pol regular to candidate prab samak garo mil Sengdim B Sangma napo Tura Government Prapomak and Hindi MIL Sobha Rai napo Saint Anthony yo Prapomak Khasi ML Sofianyang regular to candidate yo Knaif R then Mizo MIL Lal Ruat Fela napo Adventist yo Prapsanmak na Nepali MIL Hema Sunar napo Gorkha Patshala yo Prapramak accountancy ki don gumbawe lai saung gode yo shispamak nason remos lekhoy napo bbs anushri das napo Saint Anthony disha chokhani napo Saint Anthony sofianyang regular to candidate kinek yo shispamak highest mark haka accountancy dan business study mewan shwas m napo Saint Anthony disha chokhani napo Saint Anthony kinek yo shispamak business studies. Dan computer science Rohan Ruchal na po Gorkha na computer science yo knai puwe. Dan economics Disha Chokhani yo knai penriu. Entrepreneurship kidon arngut ni yo shispamak Disha Chokhani bat Jang Gin Lal Chongloy ni po sanjman yo shispamak. Dan po haka subject informatic practice animation pial na po Saint Anthony yo knai penjau. Dan haka mathematics pada Nishan Talukdar na po Laban Bengali Boys yo knai pu pramax tekine kidai na po ka commerce stream ki boy highest marks kidon kumba ar fuing gode tiki bubun plat da kidai na po ka accountancy kidon do song gode tangke nei jing tip flash one